Umukino ugiye guhuza ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya KFZ yo muri Zanzibar wahumuye. Ni umukino rero uri bube saa 12 z'umugoroba kuri uyu munsi, ikaba ari umukino uri bubere i Kigali muri stade Amahoro hariya n'ubundi i Remera. Akaba ari umwe mu mikino wa Rayon Sport wa mbere igiye gukina n'ubundi muri iki gikombe cya Sekafa Kagame Cup kiri kugenda kiba muri no minsi. Reka nkubwire ko kandi iyi kipe ya Rayon Sport iri mu itsinda rya C n'ubundi rihuriyemo amakipe ane yose, ubwo ni Rayon Sport, KFZ yo muri Zanzibar, Al Hilal yo muri Sudan, murabizi yuko n'ubundi isanzwe yo ikina n'ubundi hano muri Rwanda Premier League. Hakaba hari n'indi kipe bita Tukitse yo mu gihugu cya Kenya, akaba ariyo makipe huriye muri iri tsinda n'ubundi rya C n'ubundi na Rayon iherereyemo. Uburyo bwo gukomeza rero muri iri rushanwa urahabwa amahirwe cyane y'ikipe ya mbere muri buri tsinda ndetse n'ikipe ya kabiri yitwaye neza kurusha izindi zose, cyangwa se ibyo twakwita best loser. Intego rero y'imyiteguro ya Gikundiro mu cyumweru gishize murabyuka neza ko yari yatsinze n'ubundi kipe ya Gor Mahia ibitego 2 ku busa byose ku munsi mu cyumweru gishize, ubwo ndakeka hari kuwa gatandatu. Murabyuka neza cyane abarebye uwo mukino yuko Rayon Sport yari yahagamye, yari twabyita nkaho yari yasatiriye cyane ikipe ya Gor Mahia. Ariko nanone kandi gitangaje nuko iyo kipe Rayon Sport yatsinze 2 yahise igenda igatsinda APR ibitego 5 ku busa. Bivugwa yuko n'ubundi ubwo ngubwo nta kindi kintu ikipe ya APR ifite kuba yazamuka. Biravugwa yuko kandi ikipe ya APR idafite kuba yakomeza, kuko n'ubundi uri kumva ni n'ubundi ubu ngubu ni ya nyuma mu itsinda. Akaba ariko ikipe ya APR bihagararije. Ako nanone twigarukire kuri Gikundiro rero murabyuka yuko yaguze abakinnyi bashya benshi, barimo n'umusore bita Ibrahim Jingareri ukina n'ubundi mu kibuga hagati. Akaba ari mu bakinnyi bitezweho gufasha ikipe ya Rayon Sport kwitwara neza muri imikino ya Sekafa Kagame Cup, ikaba yatwara igikombe. Babyuka neza ko Rayon Sport mu mwaka wa 1998 n'ubundi aribwo yari yegukanye iki gikombe cya Sekafa Kagame Cup cyari n'ubundi kiri kuba muri icyo gihe. Reka noneho tunyarukire ku mikino itanu iheruka guhuza n'ubundi ku mpande zombi za makipe, aho turahera ku ikipe n'ubundi ya Rayon Sport, aho imikino itanu iheruka yari imeze muri ubu buryo bukurikira. Ikipe ya Rayon Sport biragaragara ko yari yitwaye neza cyane muri imikino itanu iheruka. Tukaba umukino wa mbere n'undi turavuga wa Gor Mahia ndetse na Rayon Sport wabaye kuri Rayon Day, ubwo hari ku itariki 18 n'ubundi Nyakanga muri mwaka wa 2026, aho Rayon yatsinze ibitego 2 ku busa ikipe ya Gor Mahia. Akaba ari wo mukino wa mbere uheruka. Undi mukino uheruka kandi Rayon Sport yatsinze ibitego 4 kuri 3 ikipe ya Jamus, ubwo hari ku itariki 10 Nyakanga 2026. Uri kumva ko n'undi amatariki agenda akurikirana nta gihe kinini kirimo. Hakaza kandi undi mukino wabaye ku itariki 26 Gicurasi 2026 mu gikombe cy'amahoro, aho ikipe ya Rayon Sport yatsinze ibitego 2 Bugesera Football Club. Si ibyo gusa kandi Rayon Sport yanganyije n'ikipe n'ubundi ya APR igitego 1-1. Murabyuka neza hari ku itariki 23 Gicurasi, ubwo umukino wari n'ubundi byaje kurangira ikipe ya APR inganyije n'ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport kandi undi mukino nanone wa gatanu uheruka ni umukino wayihuje na Gorilla, aho yari iherutse kunganya igitego 1-1. Ngira ngo murabyumva neza ko ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport n'ubundi yasaga nk'ihagaze neza, yo isa nk'ihagaze neza mu mikino itanu iheruka, bikaba bihereza icyizere cyo kuba n'ubundi ishobora gukomeza, cyangwa se ishobora kuza gutsinda ikipe ya KFZ. Ngira ngo mubyibuka yuko ikipe atari ikipe yoroheje, kuko n'ubundi ikipe yo mu gihugu cya Zanzibar ni ikipe yatwaye igikombe cy'uyu mwaka wa 2025-2026 muri shampiyona yabo ya Zanzibar bita PBZ Premier League, idatsinzwe mu mikino yayo ya nyuma. Mu mikino yayo ikipe kandi ikaba yaratwaye igikombe n'amanota 67 muri uyu mwaka n'undi wa 2025-2026. Tudatinze
turavuga nayo imikino itanu iheruka, nayo bigaragara ko ari ikipe imaze igihe yitwara neza, aho imaze mu mikino itanu iheruka mu Gushyingo 2025 akaba yaratsinze ibitego 2-1 Chipanga FC, ubwo n'ubundi ni muri shampiyona yabo ya PBZ Premier League. Iza gutsinda kandi 3-1 Mirandenge FC, iza gutsinda Chipukizi ibitego 2-0, iza kongera gutsinda Marandenge ibitego 2-1, iza kongera gutsinda Zimatoto biza kunganya 1-1. uri kumva ko ikipe rero ifite ubusatirizi bukomeye, kuko n'ubundi ni ikipe imenyereho gutsinda ibitego biri hejuru ya 1, kumva ko nayo iyi kipe ihagaze neza. Kandi ikindi wayimenyaho ari ikipe y'igisirikare, n'ubundi ihagarariye igisirikare cyo muri kiriya gihugu cya Zanzibar, akaba ari cyo wabasha kumenya kuri iyi kipe. Ku bijyanye na Rayon Sport irimo irahabwa amahirwe yo kuba yaza gutsinda uno mukino, n'ubundi mukaba mwarabonye ko Rayon Sport ihagaze neza muri ibi bihe irimo n'ubundi bya Sekafa Kagame Cup. Ni mu gihe ikipe ya APR yo nta mahirwe ahari yo kuzamuka n'ubundi mu itsinda ryayo, kuko ubu ni ikipe ya nyuma gutsindwa ibitego 5 bitabigushyira ku mwanya, yahise bishyira ku mwanya nyuma, ko n'ubundi indi kipe yatsinzwe ibitego byinshi, yari yatsinzwe ibitego 3 mu itsinda ryabo. Ikindi kandi wamenya, aya makipe ni ubwa mbere agiye kuba yahura mu mateka yayo, akaba nta kipe yari yarigeze ikina na ngenzi yayo n'ubundi haba mu marushanwa ayo ari yo yose, akaba ari ubwa mbere izi kipe zigiye guhura. Kankushimire wowe twabanye, inimenya n'ibinfo.